Meka poko kado ke koma ke yet wan lu bol kui la chun wibie lu chun wibie ukeli wakodi yen me apira uchak mini wabel tina ni la chun mariek chak mini wakodi yen la chun mariek chak mini wakodi muranga kodi anyogi kodi soya beans kodi kal kodi nyim kodi kabi kodi lawera kodi guana kodi la yata la tela mariek chakeli wa kodi tina ni keli wa kodi tina ni chakeli wa kodi yena pira keli wa seedlings chama pura keli wa kodi meka kabino ka bango wake koma kech meka bino ka mini wa chabun pisa chiel kada wakuri wenge mwaga beach kado pake rachel kibiriti pake rachel chabun pisa chiel onyonu chuba koma kech kada wakuri wenge mwaga beach kai duogo mano wadeno chan malit chan madot chan pulit waneno long term keliwa kodi keliwa seedlings la tela tina ni wamiru kodi ma pira la tela konywa ki tractor pange wa tractor we fufu la tela mene yegina wamiru ni chake tino cheranyimu bedu ngene strategy manyen enikiluoni Luciano Jemo at Boffa mobilization Luciano Jemo at Boffa mobilization wakati kwede ineno dwe pierari wa boro medwe ma beach mwagali bari pierari wa beach neno dwe pierari wa boro medwe ma beach mwagali bari pierari wa beach Luciano Jemo at Boffa mobilization strategy wa miru kodi keli wa kwa yen species mapadi padi go wen me apira in la tela pay bin kan ki kado pay bin ki chabun pay bin ki ko me bango wan keli wa gin maka wan wati yu kwede inge mwaka beach no food in piri met yitwa inge mwaka beach no input nyi boke mabe yitwa mana yelega wa pe watika leki too much wa miro matitiri afoyo keli wakodi 2026 general elections campaign ne no miro kong wan macha lubol kui wa no kodi kibodu kodi kwa kodi yen mapadi kwa kodi cham mapadi kidong beno ukeliwa machineries tractors obino timi wajibi mamete do the needful walogo kwa paluchan ukonywa ki loan me fu kweli walim mane lok matie tree planting at Boffa tree planting is the way to go lobamid ugum let us make good use of ngwamachuli wek peji ubina leko diange kanagi ingwamwa anafoyo